U današnjem video radu objavljujem vest da je Vojsci Srbije isporučen još jedan helikopter H-145M nove verzije. Dobrodošli u web browser igricu Colonium, svet strategije, politike, ekonomije i vojne moći. Imaćete priliku da izgradite svoj grad, da stvorite svoj savršen ekosistem i odlučite o sudbini vašeg naroda. Hoćete li se posvetiti politici i postati lider sile, donoseći odluke koje će oblikovati budućnost vaše države? Ili ćete se okrenuti ekonomiji, trgujući sa drugim igračima? A možda ipak izabrati vojni put, postati general i voditi svoje trupe ka slavi? Igrajte dan i noć, kreirajte svoju strategiju i osvajajte kolonije, a na kraju pripojite i svoje sili. Vaši potezi će oblikovati tok igre i sudbinu vaše sile. Registruj se već danas. Naime, juče još jedan, a ukupno do sada treći laki višenamenski helikopter H-145M verzije BK-117D3M isporučen, čime je nakon više od 5 meseci nastavljena isporuka ovih helikoptera, kojih je u ovoj tranši ukupno naručeno 10. U pitanju je napređena varijanta helikoptera H-145M verzije D3, koju pre svega odlikuje novi petokraki rotor, koji, kako tvrdi proizvođač ovih helikoptera, omogućava bolje performanse, manju masu helikoptera za oko 100 kg i veću nosivost korisnog tereta za oko 150 kg. Isporuka trećeg helikoptera H-145M nove verzije je izvršena sa nemačkom privremenom registracijom DHBKH, koji je prvo iz Nemačke doleteo do austrijskog aerodroma u Gracu. Novo isporučeni helikopter H-145M je najverovatnije namenjen 890. mešovitoj helikopterskoj eskadrili Pegazi 204. vazduhoplovne brigade na aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici. Ova eskadrila bi trebalo da u svom sastavu ima 3 helikoptera H-145M namenjenih za traganje i spasavanje, medicinski prevoz, transport unutrašnjeg i spoljašnjeg tereta, kao i za prevoz važnih ličnosti. U februaru ove godine već su isporučena 2 helikoptera H-145M nove verzije, koji u Vojsci Srbije nose evidencijski brojeve 14513 i 14531, odnosno to je varijanta za VIP prevoz. U gradu Donevort su do sada primećeni svih 10 helikoptera H-145M koji su naručeni 2021. godine za Vojsku Srbije. Preostalih 7 helikoptera H-145M koji čekaju isporuku u Nemačkoj nose privremene oznake. Prvi DHBKD, odnosno onaj koji je već bio u Srbiji radi testiranja integracije novog naoružanja, DHADO, DHADT, DHADG, DHADA, DHADU i DHBKT. Sve u svemu, Vojska Srbije će sa isporukom preostalih 7 helikoptera H-145M značajno unaprediti svoju sposobnost vertikalnog manevra, i to u segmentima traganja i spasavanja, izviđanja, transporta specijalnih timova i vatrene podrške, jer će osim helikoptera za VIP prevoz svi ostali imati HAFORS 3 oružni sistem.